Reka mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese ndakomeza kubifuriza ibihe byiza. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari Financial Intelligence Center rwashyize hanze urutonde rw'abanyarwanda 25 bafatiwe ibihano kubera gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba imbere mu gihugu. Bashinjwa gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, gushinga imitwe y'iterabwoba cyangwa se gushyigikira ibikorwa bigamije guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Uru rutonde rwemejwe na komite ishinzwe kurwanya iterabwoba, rwiganjemo abayobozi n'abanyamuryango b'umutwe w'iterabwoba FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo muri Rwanda National Congress RNC, Bwana Kayumba Nyamwasa, MRCD, FRN, FPR ndetse n'indi mitwe yose ihora irajwe ishinga no guhungabanya u Rwanda. Lieutenant General Gaston Iyamuremye, uyu Lieutenant General Iyamuremye Gaston ukunze kwiyita amazina atandukanye nka Rumuri na Victor Byiringiro nandi, ni umuyobozi mukuru wa FDLR. Yavutse ku itariki ya 14 Mutarama mwaka wa 1949, avukira mu murenge wa Muko mu karere ka Musonze. Lieutenant General Iyamuremye yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe n'akanama Karoni gashinzwe umutekano ku isi. Yagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byo gutegura no guhuza ibikorwa byo gutera u Rwanda, gucuza abasivili utwabo, gutera inkunga iterabwoba, gusoresha abaturage mu buryo butemewe no gucuruza amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. General Major Pacifique Ntahunguka alias Omega. General Major Ntahunguka azwi ku yandi mazina nka Murefu, Nzeri na Israel. Ni umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA, les forces combattantes abacunguzi. Yavukiye muri segiteri Gasebeya, komine Gaseke muri prefecture ya Gisenyi mu mwaka wa 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Yashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe na Loni ndetse ahanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byaha bijyanye no gutera inkunga iterabwoba, gutegura no gushyira mu bikorwa ibitero byo gutera u Rwanda, ubucuza abaturage utwabo no guhatira abaturage kwishyura imisoro itemewe hagamijwe gukomeza ibikorwa byabo. Colonel Sylvestre Sebahizi alias Zinga Z. Colonel Sebahizi bakunze kwita Zinga yavutse ku itariki ya 8 Nzeri mwaka wa 1961 umurenge wa Karago mu karere ka Nyabihu, n'umwishywa wa Juvenal Habyarimana, atuye i Lusaka muri Zambia. Uyu mugabo ukora ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye ni umunyamuryango wa FDLR, ni umwe mu baterankunga bakuru b'uyu mutwe w'iterabwoba ibikorwa akorera muri Afurika y'Epfo. Yayoboye FDLR imyaka igera kuri 3 kugeza muri 2009, agira uruhare rukomeye mu bikorwa by'uyu mutwe by'ubugizi bwa nabi no kwihanira. Yakoze nk'umushinjacyaha wa FDLR mu burasirazuba bwa RDC. Major Alphonse Munyarugendo alias Monaco Dollar. Munyarugendo yavutse mwaka wa 1936, avukira mu karere ka Ngororero, abarizwa i Maputo muri Mozambique. Yayoboye Allure yaje guhinduka FDLR. Ni umwe mu bashinjacyaha b'uyu mutwe w'iterabwoba. Ubu ahagarariye FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo, ashinjwa gukusanya no gutanga amafaranga afasha ibikorwa bya FDLR bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, imirimo akorera cyane i Maputo muri Mozambique. Faustin Ntirikina uzwi ku izina rya Zigabe Pacifique, ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa. Yavukiye mu karere ka Ngororero umurenge wa Hindiro. Adresi ye igaragaza ko aba mu Bufaransa mu mujyi wa Muhuze wo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Yahamwe n'icyaha cyo gushishikariza urubyiruko kwinjira mu mitwe y'iterabwoba irimo Rudurunana na FRN. Numwe mu bacurabwenge bateguye ibitero bya FDLR byagabwe mu Kinigi tariki ya 5 Ukwakira 2019, byahitanye imbaga abaturage. General Major Antoine Hakizimana. General Major Antoine Hakizimana ku izina rya Jeva yavutse mwaka wa 1971, avukira mu murenge wa Kanjongo akarere ka Nyamasheke. Ni umuyobozi w'ingabo za CNRD FRN, ashinzwe gutegura no gutera inkunga ibitero byagabwe i Nyaruguru na Kitabi mu karere ka Nyamagabe, abikorera aho abarizwa i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Eric Munyemana. Uyu Munyemana rero yavutse ku itariki ya 2 Mata umwaka wa 1972, avukira mu karere ka Karongi, afite ubwenegihugu bw'Ububiligi, atuye mu mujyi wa Arrest uherereye mu burengerazuba bw'Ububiligi, niho akorera ubukanishi.
akora nka vice perezida ndetse kandi ushinzwe gukusanya inkunga zikoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba bya FLN, agahuza ibikorwa n'abayobozi ba CNL FLN. Munyemana ni vice perezida wa FLN ashinzwe gukusanya inkunga no guhuza ibikorwa by'iterabwoba. Dr Innocent Biruka, uyu mugabo uzwi ku izina rya Mitari yavutse mu mwaka w'1964 avukira i Huye, abarizwa i Mulhouse mu Faransa. Ni umunyamabanga mukuru wa CNL FLN yagize uruhare nka mugenzi we Ntirikina rwo kwinjiza urubyiruko mu mitwe y'iterabwoba ya FLN na P5 hagamijwe gutera u Rwanda. Yanagize uruhare mu bitero bya FLN byo mu mwaka wa 2018 byagabwe ku mudugudu w'icyitegererezo wa Yanze uherereye muri Ruheru mu karere ka Nyaruguru. Bwana Faustin Kayumba Nyamwasa yavutse mu mwaka wa 1958 avukira mu karere ka Rukungiri muri Uganda. Kayumba ni umwe mu bashinze umutwe wa RNC n'ihuriro rya gisirikare rya P5 abarizwa i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Yakatiwe n'urukiko adahari ku byaha byo gutegura ibitero by'iterabwoba byifashishijwe za grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali hagati ya 2010 na 2013. Ni umwe mu b'imbere bakusanyitse kandi bagatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, akaba ari umwe mu bakorana na FDLR nk'uko raporo z'inzobere za Loni zo muri 2010 zagiye zibigaragaza. Dr Emmanuel Hakizimana uyu yavutse ku itariki ya 4 Mutarama 63 avukira mu murenge wa Nyanza akarere ka Gisagara, ubu atuye i Montreal muri Canada. Ni umwe mu bashinze RNC ndetse na MRCD. Agira uruhare mu gushaka abantu benshi cyane barwanya u Rwanda, ari nako akusanya inkunga zigamije gufasha ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Abdul Karim Ali Nyarwaya, uyu Ali Nyarwaya uzwi nka Duke Nyarwaya yavutse mu mwaka wa 1968 avukira i Jinja muri Uganda. Nyarwaya afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, abarizwa mu majyepfo y'umujyi wa Londres, umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Ni umunyamuryango w'ihuriro rya P5, ni umwe mu batera inkunga ibikorwa by'iterabwoba bigamije kugaba ibitero ku Rwanda, ndetse akorana bya hafi na Bwana Kayumba Nyamwasa. Major Robert Higiro, Major Higiro uzwi nka Gasisi yavutse ku 24 Ukwakira mu mwaka wa 1970 avukira i Kabarore muri Uganda. Higiro atuye Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ni umunyamuryango wa P5 na RNC ashinzwe gushaka inkunga no guhuza ibikorwa bijyanye n'amahugurwa mu karere. Bwana Frank Ntwari yavutse ku itariki ya 12 Ukuboza mu mwaka wa 1977 avukira i Kampala muri Uganda. Ntwari atuye Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ahagarariye RNC muri Afurika y'Amajyepfo, akanakurikirana ibikorwa byo kwinjiza abantu muri uyu mutwe mu bikorwa bihuriweho na FDLR. Inyanse Rusagara yavutse tariki 25 Kanama umwaka wa 1986 avukira i Mubende muri Uganda. Rusagara atuye muri leta ya Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muvugizi wa RNC Rwanda National Congress ashinzwe kwamamaza icengezwamatwara rya FDLR ndetse no gukangurira abantu kwanga u Rwanda ivuye inyuma. Uwitwa Jean Paul Turayishimiye ni umunyarwanda wavutse ku itariki ya 6 Kanama umwaka wa 1972 avukira Rucuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC. Atuye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho akora nk'umusemuzi w'inkiko. Ni umwe mu bashinze RNC, atera inkunga ibikorwa bya RAC urunana, agakwirakwiza icengezamatwara ry'urwango abinyujije mu kinyamakuru kizwi nka East African Daily. Ni umwe mu bashinze Rwanda Alliance for Change. Rwanda Alliance for Change urunana akoresha umurongo wa YouTube witwa East African Day mu bikorwa byo gushyigikira iterabwoba, gutegura ibikorwa byo gushaka inkunga ndetse no gushaka abanyamuryango yifashishije P5. Gaspard Musabyimana yavutse tariki ya 12 Gicurasi mwaka wa 1955 avukira murenge wa Rusarabuye akarere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mucuruzi atuye i Bruxelles mu Bubiligi. Ni nyiri Musabyimana Net ndetse na Radio Inkingi, imbuga zikoreshwa mu gukwirakwiza icengezamatwara rya FDLR na P5 no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Uwitwa Placide Kayumba yavutse mu mwaka wa 1981 avukira mu murenge wa Ndora akarere ka Gisagara, atuye i Namur mu Bubiligi. Ashinjwa guhuza ibikorwa bya FDI Inkingi ndetse na FDLR no gutera inkunga P5. Auguste Munyaneza wavutse mu mwaka wa 1933 avukira mu karere ka Muhanga, atuye i Bruxelles mu Bubiligi, aho akora akazi ko gutwara abantu, ni ukuvuga taxi driver. Ni umunyamuryango wa FDI Inkingi kandi ashinjwa gushakira inkunga imitwe y'iterabwoba ya FDLR FOCA ndetse na P5. Witwa Michel Nibizi yavutse mu mwaka wa 1956 avukira murenge wa Muhororo
akarere ka Ngororero, atuye i Tournai mu Bubiligi. Uyu mwarimu ashinzwe gutegura ndetse no guhuza ibikorwa byo gushakira inkunga imitwe ya FDLR, FOCA na P5 ari mu bakunze gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Jonathan Musonera yavutse tariki ya 1 Gashyantare umwaka w'1964, avukira mu karere ka Nyanza, atuye i Londres mu Bwongereza. Akora ibikorwa byo gushakira inkunga RNC na FDLR. Inshuro nyinshi akunze kugaragara avugira RNC ndetse na FDLR. Dr Theogene Rudasingwa yavutse tariki ya 2 Gashyantare umwaka w'1961, avukira mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Rudasingwa atuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Numwe mu bashinze RNC, numwe mu bateje imbere ubufatanye bwa RNC na FDLR, FOCA. Rudasingwa numwe kandi mu bacurabwenge bateguye ibitero bya grenade byagabwe mu mujyi wa Kigali muri 2012 na 2013. Rudasingwa Theogene yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika hagati y'umwaka w'1996 n'99, n'umuyobozi mu biro bya Perezida wa Repubulika hagati ya 2000 na 2004. Akunze gukwirakwiza ubutumwa bushyigikiye ibikorwa by'iterabwoba adategwa. Major Jacques Kanyamibwa. Uyu Kanyamibwa wavutse tariki ya 13 Mutarama umwaka w'1957, avukira mu murenge wa Gitesi mu karere ka Karongi, atuye Toulouse mu Faransa, n'umunyamuryango wa FDLR n'umutwe wa Rudurunana. Ari mu bategura bakanatera inkunga ibitero by'iterabwoba byabereye mu karere ka Musanze 2019, agira uruhare kandi gushaka ndetse no guhugura abarwanyi bajya muri iyi mitwe. Thomas Nahimana yavutse tariki ya 26 Mutarama umwaka w'1971, avukira mu murenge wa Nzahaha, akarere ka Rusizi. Ubu atuye Le Havre mu Faransa, ni perezida w'ishyaka Ishema ndetse n'umuhuzabikorwa w'imitwe y'iterabwoba inyuranye. Akoresha umuyoboro wa YouTube uzwi nka Isi n'Ijuru TV mu gukwirakwiza amatwara yo gushishikariza iterabwoba n'umuryango byose biri mu murongo wo guhungabanya igihugu cy'u Rwanda. Uwitwa Christine Coleman Uwizera yavutse tariki 25 Nyakanga 72, avukira mu murenge wa Rushashi, akarere ka Gakenke. Afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse atuye i Denver muri Leta ya Colorado. Uyu mugore ni umupasiteri, ashyigikira FDLR mu buryo bukomeye. Akunze kandi gukoresha konti ya X izwi nka SOS Rwanda mu gushyigikira ibikorwa by'urugomo ndetse no guteza imbere imitwe y'iterabwoba nka FDLR, FOCA na P5 ndetse na FLN. Sylvestre Nduwayesu. Uyu mugabo J3 yavutse mu mwaka w'1972 mu karere ka Musanze. Nduwayesu akorera i Kampala muri Uganda, ashinzwe gushaka abajya mu mitwe ya P5 na Rudurunana. Akuza ibikorwa rero by'iterabwoba, agatanga inkunga yo kugura intwaro zo gushaka uburyo zatera mu Rwanda cyangwa se uburyo zagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda.